Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today bengithi ngifuna nje ukukhuluma ngento engiyibonile la iyatrenda ku Facebook na ku Twitter. So udlala Thukzini according to yena uthi abantu abaningi sebenza i3 step after bebone iplane. So I think ufila ngathi abanikeza iformula ke. So yona poster ayibhalile lento yena umuntu ovele wayiqala nje isikhaleni ubengabuzwe umuntu but ususile. So abantu be3 step abekho happy, especially uHeavy K because wena umuntu ofila engathi ke uyena umuntu waqala i3 step. So asazi because thina abantu abaningi saza uThukzini la kuyena umuntu ofika wayenza abaphuphula le genre yabo le S3 step, but ke uHeavy K uke wa comment yake lapha uzama ukuba heavy uthi yawo yena umuntu weqala isound waqala kudala, but mina mangikhumbula uHeavy K saqala lento yakhe be tribal house maybe biloke move up but sound maybe bikhona bingenali igama. So imbono ehlukene abantu abaningi basi no uThukzini umuntu osuke nawo. So uThukzini even nango bekhuluma nje late, but ke abantu abaningi bathi no Heavy K kudala aqale phusha i-drum boss amazo production dala bakhona ibe relevant isekhona ndikalawo. So but ke ngathi khona ibeef ezoba khona la kulento yabo because babangayona le sound kanti sound yabe isakhula kakhulu. So I think okwamanje into abasedinga kakhulu ke kube khona iunity bekwazi ukuhlala ndawonye bonke, but ke insizwa ngathi sathi ukuzwana amandla ke, but asazi kuzodependa ngama isong ukuthi ubani umuntu onengomeni. But mina as far as I'm concerned, mina umuntu okuyena ngempela umuntu oyileader nomuntu oyiface e3 step right now kuseyena uThukzini because even nama hits ngamaningi e3 step a producer yena, even wazona ingoma za Heavy K e3 step umuntu okhona ku production uThukzini. So nje udlala Thukzini ngiyabona iplan and ngiyayizwa lento akayisho akakhuluma ngalakhi isound eningi after iplan sifana naye. Mhlawumbe ngenze isibonile la khona ingoma lentsha ephumile enziwe labafana ababizwa ngeart sound labo benze ingoma bayenzela Oscar Mbo. So leyo ngoma ivuka yona hit song nje esephumile kulonyaka and ano asina kudlela umuntu ingoma yenza kakhulu inamanamaza aphezulu, but mawuthi ayilalela yona lo ngoma uhamba ulalela ishintsha amagear athi Thukzini just uzama upay attention kakhulu ku sound uzoyiza ukuthi no almost into efana. So I think uThukzini lento akayifila iqhamuka izinto ezifanayo okay, abantu abaningi sebezama ukubhayitha kwasona istyle sakhe and ingoma eningi zabo sound as a plan noma le production uThukzini. But when you come to ama founders e3 step afet no I think mina uThukzini ngisamena ngiyayizwa zonke lento show Heavy K ngimhlonipha kakhulu when it comes to production, but I think this time no uyagagamela. So yeah, sombona mso speaker na but ke abantu bangacomment about bafila kanjani ngale beef because ngiyabona ngathi izothanda ukukhula lento because abantu abaningi no ayibaphathi kahle because uHeavy K bamhlonipha abanye uThukzini bamhlonipha and igenre sakhula iza kahle. So I feel like abawadinga ama beef, but ke uthini umbono wakho mhlawumbe ungabhala comment section mawuthi mhlawumbe wena ufila ngathi no uHeavy K vele uyena umuntu waqala lento mhlawumbe wena oyazi kahle mhlawumbe unomlando owayo le sound because thina sando ngizwa le sound siqale ngayo kiza maybe around after 2020. So yeah, so Speaker Nawe sekhona eTwitter ethi Speaker Nawe, ku Facebook Speaker Nawe, ku Insta Speaker Nawe, sikhona ku TikTok c.speaker.nawe awe.